بعد الحصول على الميداليه البرونزيه في دوره الالعاب الافريقيه. اولا بنرحب بيه هنا في مصر وبنقول له الف مبروك، وحابين نعرف رايه عن مشاركه مصر في البطوله السنه دي. Hoş geldin, tebrik ederim hocam. Nasıl bu turnuva, sen söyledim, nasıl bu turnuva yani? Teşekkür ederim. Müteşekkir جدا. Turnuva baktığınız zaman çok kısa bir sürede hazırlanmaya çalıştık. احنا اشتغلنا بشكل قصير جدا على البطولة دي. Oyuncuları mental olarak hazırlamaya çalıştık öncelikle. اشتغلت على المنتاليتي بتاعت اللعيبة وان انا اطور منها بشكل كويس في فترة قصيرة جدا. Çünkü daha önceki Afrika Kupası'ndaki gruplarda 7. olup bitiriyor olması tabii ki oyuncularda bir motivasyon eksikliği yaratıyordu. ان احنا ختمنا بطولة الامم الافريقية في المركز السابع البطولة الاخيرة، فكان لازم نشتغل على الولاد بشكل اكبر عشان دي اول مشاركة للالعاب البارالمبية. Ama biz oyunculara her şeyin doğrusunu öğretmeye çalıştım kendi adıma. Nerede durulacak, nerede pozisyon alınacak, her şeyi tek tek anlattık. Çok kısa bir sürede güzel bir başarı elde ettik ama bu yeterli bir başarı değil bence. Daha iyi bir başarı elde etme şansımız var. İnşallah Afrika Kupası'nda daha da iyi bir sonuç elde eder Mısır milli takımı. احنا اشتغلنا على الولاد في شكل قصير جدا ان احنا نطور من الاداء بتاعهم ومن الفكر بتاعهم ان هم ينافسوا. مش مبسوطين بالبرونزية، كان نفسنا نرجع لمصر بالذهبية بالمركز الأول، وهنشتغل على ده بطولة أفريقيا اللي جاية اللي مصر هتستضيفها إن شاء الله في شهر أبريل القادم. هدفنا هو الذهبية إن شاء الله. Bir aile olarak bir aile havası yakaladı takım. Başkana da çok teşekkür ediyoruz. Bir başkan değil bir baba olarak bütün çocuklara yaklaştı ve bu sıcaklıktan dolayı bu başarı geldi. اشتغلنا بشكل كعيلة واحدة، وعايز أشكر الأستاذ محمد عادل حسني رئيس البعثة ورئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة على دعمه للولاد المتواصل وعلى الفرحة اللي قدمها للولاد النهاردة إن هو جاب أتوبيس مكشوف وفرح الولاد وفرحنا كلنا، وبنوعده إن احنا نشتغل بشكل أكبر على بطولة أفريقيا اللي جاية إن شاء الله. خلينا اخر الاستعدادات بقى للفتره الجايه، ايه الاحتياجات اللي محتاجها مدرب المنتخب للمنتخب باذن الله الفتره الجايه؟ Nasıl bu hazır lig Afrika Kupası nasıl yaptım? Afrika Kupası'nı mı Nisan ayında oynanacak? Olanı mı soruyor? Geleceği mi soruyor? Evet. Şimdi bu turnuva yeni bitti. Gelecekle ilgili bir oturup planlama yapmamız gerekiyor. Devam edip etmeyeceğimize oturup karar vereceğiz. Daha iyi sonuçlar elde etmek için tabii ki çalışmamız gerekiyor. احنا قفلنا خلاص صفحة دورة الألعاب الأفريقية وهنبدأ نشتغل بخطة جديدة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، وأنا عامل خطة معينة إن احنا نبدأ نشتغل عليها عشان نجهز الولاد لبطولة أفريقيا اللي جاية إن شاء الله. Yani bu çocuklar her şeyin en iyisini hak ediyor. O yüzden bu madalya da tüm Mısır halkına hediyemiz olsun. الولاد اشتغلوا بشكل كويس وبيقدموا الميدالية البرونزية دي لعلم مصر.